در رابطه با تقسیمات صبر با هم گفتگو میکنیم. محبوبین के बारे में जो हमारी बहस थी उसमें तीसरी किस्म जो है वो साबिरीन से मुताल्लिक थी। वो सब्र करने वाले जिनके बारे में हमने अभी तारीफ की थी कि ये लोग कौन हैं, साबिर किससे कहते हैं, और इसी तरह हमने साबिरों की अहमियत और सब्र की अहमियत इस्लाम और रिवायात वगैरह में बयान की थी। आज हम इंशाअल्लाह साबिर और सब्र की तकसीमात को इंशाअल्लाह यहाँ पर उसके बारे में बात करें। صبر تقسیمات گوناگونی داره. شاید این مباحثی که امروز مطرح میشه یک نظر نو هم باشه. اولین تقسیم صبر از نظر احکام شرعیه. مستحضر هستید که ما 5 نوع حکم شرعی داریم: واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح. الان میخوایم از نظر روایات بررسی بکنیم که صبر از نظر حکم 5 قسم میشه. گاهی اوقات صبر واجبه، گاهی اوقات صبر مستحبه، گاهی اوقات صبر معصیت و حرامه، گاهی اوقات صبر مکروهه و گاهی اوقات هم صبر مباح است. सब्र को अगर हम उसकी तकसीमात की तरफ जाए कि सब्र की कितनी किस्में हैं, मुख्तलिफ एतबार से हम सब्र की तकसीम बंदी कर सकते हैं। अभी जो इस मरहले पे हम सब्र के बारे में उसकी तकसीम बयान करेंगे वो अहकाम के हवाले से होगी कि सब्र अगर हम इस्लाम में देखें 4-5 तरह के अहकाम पाए जाते हैं इस्लाम में। एक ये हराम है, वाजिब है, मकरूह है, मुस्ताहब है और मुबाह है। तो आज की तकसीम जो अभी हम तकसीम करना इंशाअल्लाह तकसीम करेंगे सब्र के बारे में, वो अहकाम के एतबार से है कि कभी सब्र जो है वो वाजिब बन जाता है, कभी सब्र जो है वो मकरूह बन जाता है, कभी सब्र जो है मुबाह बन जाता है और कभी सब्र हराम भी बन जाता है। तो इस हवाले से, हुक्म के हवाले से आज हम इस तकसीम को बयान करेंगे कि सब्र किस किस्म में आता है, कहाँ पे आता है। اما صبر واجب کجاها صبر واجبه؟ از نظر آیات و روایات صبر در مقابل شهوات و گرایش های حرام بر انسان واجبه. صبر در برابر شهوات. ببین نفس آدمی میل به گناه داره، میل به گناه داره. شیطان میاد گناه را برای انسان زیبا جلوه میده، 1001 دام پهن میکند تا انسان را به گناه بکشاند. از نظر اسلام اینجا واجب انسان در رابطه با این شهوات نفسانی نفس خودش رو نگه بدارد. اینجا استقامت واجب بوده باشه. پس بنابراین در جایی که نفس اماره و شهوت ما را دعوت به گناه می کند، استقامت در برابر شهوات و گرایش های حرام، اینجا استقامت واجب می باشد. مراقب باشیم پای انسان نلغزه. مثلا یکی از شهوات نفسانی در امور اقتصادی بحث رباست. بله؟ طرف گرفتار میخواد از شما قرض بگیره. متاسفانه امروز قرض الحسنه در بین ما مسلمان ها کمرنگ شده. طرف میگوید این مبلغ میدم، در برابر چند برابر باید پس بدید.
اینجا میل آدمی اینه که افزون طلبه، میگوید 1000 روپیه بدن در برابر 2000 روپیه میخوام یک ماه دیگر بگیرم. نه، اینجا اسلام میگه در برابر این خواسته های نفسانی که کن، صبر بکن. به جای اینکه روا که یک معامله شیطانی است استقامت بکن، یا در مقابل معامله با خدا بکن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنة فیضاعفه. بیا در مقابل با خدا معامله بکن که خدا چندین برابر عوض میدهد. در بعضی آیات و روایت داریم 700 برابر به انسان عوض میدهد. خب در باب قرض پس یک قرض ربوی داریم که خواست شیطان، یک قرض حسنه داریم که خواست خدا می باشد. اینجا میگه میدان صبره، یعنی واجب است نسبت به شهوات نفسانی و گرایش های حرام خودت رو نگه بداری. अब पहला हुक्म जो है वो सब्र के बारे में कि कब वाजिब बनता है सब्र। तो यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी जो शहवात, जो ख्वाहिशात नफसानी इंसान की है उसके मुकाबले में इस्तिकामत करना और सब्र करना ये वाजिब है। यानी शैतान हमारा वाज़ेह दुश्मन है। शैतान हमें हुक्म देता है कि हम नफ्स परस्ती करें और अपने उन ख्वाहिशात की पैरवी करें, लेकिन यहाँ उसका हुक्म न मानना और उसके खिलाफ करना यानी उसके मुकाबले में खड़ा होना और सब्र करना, यहाँ पर सब्र जो है वो वाजिब है। जाहिर सी बात है हमारे यहाँ नफ्स अम्मारा है, वो हमें हुक्म देता है कि हम बुरी चीजों को अंजाम दे दें। तो इसलिए इसके मुकाबले में सब्र करना और इसके मुकाबले में इस्तिकामत करना यहाँ पे ये जरूरी और वाजिब है। इन्होंने मिसाल दी, अगर आप जो है वो लोग कर्ज लेते हैं लोगों से, तो वो जो कर्ज देने वाला होता है वो रिबा मांगता है उससे कि भाई मैं आपको 5 लाख दूंगा, बिना बरफर्ज आपको जो है वो 7 लाख वापस देने हैं। तो कह रहे हैं कि इस पे अपने आप को इससे रोकना, सूद लेने से, रिबा लेने से अपने आप को रोकना, इसको सब्र और इस्तिकामत कहते हैं। अगर वो इससे ज्यादा ले, जाहिर सी बात है वो शैतान की पैरवी करता और ये सब्र के माना में नहीं है। बस कर्ज हमारे इस्लाम में 2 तरीके की है। एक ही कि आपको कर्जा ले किसी से, वो आपसे रिबा मांगता है। दूसरी किस्म है कर्जुल हसना, आप किसी को कर्ज दे और उसके मुकाबले में इजाफा पैसा उनसे न वसूले, इसको कहते हैं कर्जुल हसना। तो रिबा भी एक किस्म है, शैतान का एक तीर है जो वो फेंकता है, और जो इसमें गिरफ्तार हो जाए और इस रिबा को लेने का नो उसने अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी की, उसने सब्र नहीं किया। लेकिन अगर वो मामला खुदा से करेगा और रिबा नहीं लेगा तो इसको सब्र और इस्तिकामत कहा जाता है। اما دومین قسم صبر مستحبه، یعنی آدم بهتره که در این امور صبر و استقامت داشته باشه. علمای اخلاق مثال میزنن بر دشواری های انجام مستحبات، ولی انسان باید صبور باشه. به این خواندن نماز شب در دل شب مستحبه، درست، اما سختی داره. گاهی اوقات تابستان شبها کوتاست، بهار شبها کوتاست. عجیب آدم اسیر خوابه. خب رها کردن خواب و بستر خواب کار دشواریه. دیگه مستحب به این دشواری رو بر خود تحمیل بکن و رحمش رو در دل شب با خدا رو خودت راضی نیاز بکن. یا رفتن به زیارت عتبات عالیات سختی ها داره، منتها مستحبه که
انسان این سختی ها رو تحمل داشته باشه. مثلا شما میخواهید از نجف به کربلا برید، سلام الله علیهما، از قبر مطهر امیرالمؤمنین به مسجد آقا امام حسین سلام الله علیه. دو جور میتونید زیارت کنید، یا ماشین سوار بشید به راحتی این راه رو طی کنید، اما یه وقت میگه من پیاده میخوام از نجف به کربلا برم. خب این پیاده رفتن قطعا دشواری داره، قطعا نیاز به صبر و استقامت داره. تحمل این سختی ها برای خاطر اینکه افضل الاعمال احمدهاست به سلام بیشتر برسی، میگه من مشقت و سختی پیاده روی رو چهار میکنم، تحمل میکنم، اینجور میخوام به زیارت امام حسین برم. بله اونی که سوار ماشین شد از نجف تا کربلا رفت او هم ظاهره، اما اونی که پیاده از نجف تا کربلا رفت او هم ظاهره، اما این کجا و اون کجا؟ قطعا اینی که پیاده میره ثوابش از اونی که سوار میره بیشتر میاره. پس تحمل سختی ها برای انجام امور مستحبه، تحمل این سختی ها مستحب می باشه. दूसरी किस्म जो है वो सब्र की, यानी कहाँ कहाँ पे सब्र जो है वो मुस्तहब है. पहली किस्म थी वाजिब शहवात के मुकाबले में, लेकिन मुस्तहब कहाँ है सब्र करना? देखिए मुस्तहब चीजें बहुत है. मान लीजिए आप नमाज शब पढ़ना चाहते हैं, जाहिर सी बात है नमाज शब पढ़ना हर किसी का काम नहीं है. नींद से आपको जागना पड़ेगा, नींद आपको छोड़नी पड़ेगी, तो आप उठते हैं, नमाज शब अंजाम देते हो, नमाज शब पढ़ते हैं, इसमें सख्ती है. इस पर सब्र करना तो ये जाहिर सी बात है ये यहाँ पर वाजिब नहीं है, नमाज शब पढ़ना वाजिब नहीं है. लेकिन अगर कोई नमाज शब पढ़े ये मुस्तहब चीज है, लेकिन इस पे इस्तिकामत करना और सब्र करना ये बहुत बड़ी चीज है. इसी तरह जो है वो कोई जियारत को जाता है, आप लोग सब जो है वो जियारत चाहते हैं, जियारत अरबईन वगैरह, नजफ से लेके जो है वो करबला तक की जियारत के लिए जाते हैं लोग. प्यादल भी जाते हैं, पैदल मार्च और गाड़ियों में भी जाते हैं. अब अगर कोई पैदल जाए इस जियारत के लिए, जाहिर सी बात उसमें ज्यादा सख्ती है, दुश्वारियां उसमें पाई जाती है, पैदल थाले पर से पाँव में, तो जाहिर सी बात है इस तरीके की जियारत करना इसमें सब इस्तिकामत और सख्तियां झेलनी पड़ती है. उसके बाद वो इसके अलावा जो गाड़ी में जाते हो वो भी जाहिर है उसमें भी सवाब है, लेकिन जो सवाब पैदल चलने वाले के लिए है वो उस बंदे खुदा के लिए नहीं, क्योंकि ये सख्तियां झेलता है और सब्र करता है. اما صبر حرام، یعنی بعضی جاها صبر کردن معصیته، گناهه، نباید انسان اینجا صبر داشته باشه. او کدومه؟ صبر بر انجام معصیت. بله، صبر بر انجام معصیت یا صبر بر تحمل معصیت. اگر یادتون باشه جلسه گذشته گفتیم ما یک صبر داریم، یک انزلام داریم. بله، انزلام یعنی چی؟ یعنی انسان بیاد تسلیم بشه در مقابل ظلم ظالم. میتونه از خود دفاع کنه اما دفاع نکنه، یا در برابر تجاوز دیگران بر سرزمین، بر مال و ناموس خودش، در برابر این تجاوزکران هیچ عکس العمل نشان ندهد. این گونه سکوت، این گونه استقامت حرامه. تو آیات قرآن داریم دیگه یک جایی آدم سرزمینی قرار گرفته ظلم از هر سو متوجه می شود، اما او می تواند از این سرزمین هجرت کند به جای دیگر برود تا دینش به ناموسش حفظ بشه.
اما این کار رو انجام ندهد. قرآن میفرماید آیا ارض الله واسعه نبود؟ زمین خدا به این وسعت کل عالم، شما می توانید از این سرزمینی که بر دینتون ضرر داشت، بر ناموستون ضرر داشت، هجرت بکنید تا جایی که بتوانید دین و ناموس خود رو حفظ بکنید. پس بنابراین صبر حرام، بله، در جایی که ترک واجب باشد به فعل معصیت باشه، این گونه تسلیم شدن و صبر کردن از نظر احکام شرعی چیه؟ حرام می باشد. अब सब्र कहाँ पे हराम है, यानी आप सब्र करेंगे तो आपने हराम काम अंजाम दिया। अब अगर कोई किसी को जो है वो मासियत का मौका मिले, मसलन मिलता है मासियत का मौका, उस पर वो वेट करे, सब्र करे ताकि वो मासियत जो है वो अंजाम दे दे, तो ये गुनाह, इसके लिए जो है वो आप वेट करेंगे और सब्र करेंगे, मशक्कत और सख्तियों को झेल लेंगे, ये हराम चीज है। इन्होंने सब्र के बारे में जो है वो पहले तारीफ की थी, सब्र और इंजलाम के बारे में। सब्र एक अच्छी चीज है, इस्लाम में पसंदीदा है और वाजिब भी है कभी और मुस्ताहब भी, लेकिन इंजलाम, जुल्म को सहना, जालिम के मुकाबले में जुल्म को सहना, ये अच्छी चीज नहीं है, इसको सब्र नहीं कहते हैं। अगर कोई आके आपकी सरजमीन पे, आपके मुल्क पे हमला करे, आपके नामूस पे हमला करे, आपकी इज्जत पे हमला करे, आप उसके मुकाबले में सब्र करें, ये सब्र सही नहीं है, हराम है यहाँ पर सब्र करना, बल्कि उसको जो है वो अपनी गैरत के लिए उसके मुकाबले में आ जाना है। तो इसको यहाँ पर आप जो है अगर चुप करके बैठेंगे, सब्र करेंगे, ये सब्र सही नहीं है, हराम सब्र है, इसके मुकाबले में आपको उठना पड़े। اما صبر مطلوب این است که انسان در کارهایی که مکروه و ناخوشاینده اصرار داشته باشه. بله، در امور ناخوشایند و مکروه انسان پابرجا باشه، استمرار بده اون عمل مکروه را. این صبر و استقامت بفرمایید مکروه می باشد. علمای اخلاق مثال زدن، آیا روزه گرفتن در روز عاشورا چه حکمی داره؟ بعضی مراجع میگن که حرام، بعضی ها احتیاط واجب، بعضی حداقل میگن چیه؟ مکروه. درست دارید؟ خب کسی اصرار داشته باشه با اینکه روز عاشورا مکروهه، میگه من هر سال میخوام روز عاشورا روزه بگیرم. خب اصرار بر کار مکروه چیه؟ بله، مکروه هست. یا مثلا شما میگن غذای گرم خوردن و نوشیدنش چیه؟ مکروهه. شما چای آوردن بخار ازش داره بلند میشه، طرف زبانش میسوزه، به سختی این گرما رو چا میکنه؟ تحمل میکنه، میخواد لذت ببره. خب میگه خوردن غذای گرم، نوشیدن مایعات گرم چیه؟ مکروهه. با اینکه میدونه مکروهه باز اصرار میکنه، میگه آقا تو دقیقه صبر کن، این غذا یه مقدار سرد میشه، این آب یه مقدار ملایم میشه، به راحتی بخور. میگه من کیفم در همون چیه؟ داغ خوردنه. پس اصرار و مقاومت در کار مکروه می باشد. اینجا استقامت معنا ندارد. اتفاقا ثواب در ترک چیه؟ استقامته. یعنی اینجا صبر رو رها بکن، استقامت نداشته باش، بذار این کار مکروه انجام ندید. अब तीसरी किस्म जो है वो सब्र कहाँ पे मकरूह है, यानी ये सब्र नहीं करना चाहिए। जो उलमाए अखलाक इसके लिए मिसाल देते हैं, रोजे आशूरा के दिन रोजा रखना। आशूर के दिन रोजा रखना जो है वो मकरूह है, कुछ लोग कहते हैं कि हराम है। बहरहाल हम इस मकरूह के उन्वान से इसको देखेंगे, क्योंकि आप रोजा रखते हैं तो मशक्कत है ना, जाहिर सी बात है।
یعنی اس کا اصرار کریں کہ عاشور کے دن آپ روزہ رکھیں، تو اس کو صبر نہیں کرتے، اس سختی کو جھیلنا، اس روزے کی سختی کو جھیلنا، اس پہ آپ اصرار کر رہے ہیں، تو یہ چیز استمرار اس پہ باقی رہنا چاہتے ہیں، تو یہ صبر یہاں پر مکروہ ہے، جبکہ کہا گیا ہے کہ روزہ مکروہ ہے۔ اب مکروہ چیز پہ صبر کرنا اور اس پہ اصرار کرنا یہ غلط چیز ہے۔ بس یہاں پر جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ صبر، یہ چیز جو ہے روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یہاں پر آپ اس کو صبر نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح انہوں نے مثال دی، گرم کھانا جو ہے وہ آپ چائے پیتے ہیں گرم، آپ کھانا گرم لیتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، لیکن کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے جو ہے وہ گرم پینے میں لذت ملتی ہے، مجھے جو ہے اس سے مزہ آتا ہے، تو یہ گرم چائے پیتا ہے، گرم کھانا کھاتا ہے، جبکہ اسلام میں کہا گیا یہ مکروہ ہے۔ لیکن اب اس کی شدت کو جھیلے آدمی اور کہے میں یہاں پہ جو ہے وہ صبر کروں گا، یہاں پر اس چیز کو انجام دینا یہ بھی غلط ہے اور یہ صبر کے عنوان میں نہیں آتا اور یہ مکروہ ہے۔ ببینید همه چیز اسلام حکمت داره. همین میگم غذای گرم خوردن کراهت داره. طرف که میاد به سختی غذای گرم تو دهن میگذاره، شروع میکنه به پف کردن، سر صدا کردن. افرادی که بغل دستش نشستن از غذا خوردن این شخص متنفر میشن، بدشون میاد. خب اسلام میفرماد که اینجا صبر بر مکروه چیه؟ مکروه هم خودت غذا خوردنت لذت ببر، هم دیگرانی که بغل دستت نشستن از نحوه غذا خوردن تو هم اذیت نشود۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہی گرم کھانا جو ہے، گرم چائے پینا، ایک تو آپ کا منہ جل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے گرم کھائے گرم پیے تو منہ جلنے لگتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ جب یہ اس کی حالت اس وقت ایسی چیزیں جو ہے وہ منہ سے جو ہے نکالتا ہے، ایسی آوازیں، جو بغل میں بیٹھے کھانا کھاتے ہیں یا کچھ بھی جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسلام میں یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں آپ بھی اس سے جو ہے وہ مزہ لے اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اذیت نہ ہو جائے اس کے اس طریقے سے، آپ کے کھانے کے طریقے سے۔ بس اس مکروہ پہ اصرار کرنا یہ جو ہے وہ یہاں پر کہتے ہیں صبر یہاں پہ مکروہ ہے، انجام نہیں دینا چاہیے اس صبر۔ اما صبر مباح در ضمن موارد چهارگانه بقیه صبرها صبر مباح می باشد. خب اینجا یه سوال مطرح می شود که آیا صبر همه جا خوب است؟ پاسخ خیر. بله، صبر همه جا خوب نیست. صبر در امر واجب و مستحب صبر ممدوحه، اما صبر در حرام و صبر در مکروه اینجا صبر مذموم می باشد. پس همه جا صبر شایسته نیست، بلکه بعضی جاها انسان باید فریاد بزند، عکس العمل نشون بدهد، قیام از خودش بکنه. کجا؟ صبر در معصیت. دقت کنید، در جایی که عمل حرام است من نباید این عمل حرام رو پذیرش بکنم، بلکه در مقابل حرام باید عکس عمل نشون بدم. در جایی که وسوسه شیطان است من در برابر وسوسه شیطان نباید صبر کنم تسلیم بشم، بلکه باید اینجا قیام بکنم و عکس عمل نشون بدم. پس همه جا صبر پسندیده نیست. صبر مباح کس سے کہتے ہیں؟ صبر مباح یعنی اگر آپ کوئی صبر جہاں پہ آپ کو صبر کرنا واجب ہے، کہیں پہ آپ کا صبر کرنا حرام ہے، کہیں پہ مکروہ ہے، کہیں مستحب، ان کے علاوہ ان چار چیزوں کے علاوہ صبر کی ایک اور کیفیت ہے، کس حالت میں؟ وہ مباح کی حالت میں۔ کہ اب یہاں پہ انہوں نے سوال کیا کہ آیا صبر کرنا ہر جگہ پہ جو ہے وہ صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہر جگہ پہ صبر کرنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا سنا ابھی جہاں پر صبر حرام ہے، جہاں پر صبر مکروہ ہے، تو یہ عمل جو ہے اگر کوئی انجام دے تو یہ مذموم ہے، لیکن جہاں پر صبر کرنا مستحب اور واجب ہے یہ ممدوح ہے، عمل یہاں پہ صحیح ہے۔ بس
जहां पर वसवसे शैतान हो उसके मुकाबले में सब्र करना, उसके अगेंस्ट सब्र करना ये सही है। लेकिन अगर आप वही इंतजाम की मिसाल भी यहाँ पे आप ले लें, अगर जहां पे आपको सब्र नहीं करना है वहां पे आप सब्र करेंगे, ये सही नहीं है। बस जहां पर सब्र जो है वो वाजिब और मुस्तहब है वहां पर वो फेल ममदू है, जहां मकरूह और हराम हो वहां पे फेल मजमूम। اما یه تقسیم دیگر، تقسیم دوم برای صبر، اینم زیباست. گاهی اوقات صبر بدنی و جسمیه، گاهی اوقات صبر نفسی و روحیه. این دقتکاری ها در آیات و روایات ما را به این صبرها هم میرسونه. ببین گاهی اوقات مشقت ها و سختی هایی بر جسم انسان وارد میشه. انسان اینجا باید صبور باشد، شکوه از خدا نکند. به این آیه دقت بفرمایید. جریان حضرت ایوب سلام الله علیه. ببینید تو عرف ما چند چیز ضرب المثل شده. گنج وقتی میخوام مثال بزنم میگم گنج قارون. عمر میخوام مثال بزنم عمر نوح. صبر میخوام مثال بزنم صبر ایوب. تو ایران ما هست برخی مغازه ها بقال ها این تابلو رو زدن، میگن گنج قارون ندارم، عمر نوح ندارم، صبر ایوب هم ندارم، لطفاً تقاضای نسیه نکنید. بعضی افراد میخوام بیان نسیه معامله کنن، اون به زبان بی زبانی هم اول این تابلو رو زده که افراد تقاضای نسیه نکنن. میگه من مغازه‌دار نه گنج قارون دارم، نه عمر نوح دارم، نه صبر ایوب، لذا تقاضای نسیه نشه. ببین جناب ایوب سلام الله علیه هم صبر روحی داشت نفسی و هم صبر جسمی داشت. خیلی عجیب عزیزان. 10-12 تا پسر جوان داشت. خدا تمام این فرزندان رو از ایوب گرفت. یعنی دیگه یک فرزند برای ایوب نبود. شما خیال میکنید تحمل اینها آسانه؟ بله خیلی سخته. تمام پسرها ازش گرفته شده. دو، تمام ثروت هم ازش گرفته شد. یعنی کسی که یه روز عرض اول رو میزد اما الان برای نان شبش محتاج شده. باز جناب ایوب رو من صبر میکنم. اما یه صبر دیگرم بر ایوب وارد شد، با اونی که خدا سلامتی جسمی رو از ایوب گرفت، به انواع بیماری مبتلا شد، مجمع الامراض شد. بله بدونه ای که امراض ازش پراکنده شدن. آیه 41 سوره صاد رو ملاحظه کنید. واذکر عبدنا ایوب. بعضی افراد تاریخ ساز میشن. به پیغمبر اکرم خدای متعال دستور میده، میگه یاد کن از بنده ما. خوش به حال اون انسانی که میشه بنده خدا نه بنده شیطان. واذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربه. اون زمانی که ندا داد به خان پروردگار خودش را. چی؟ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب.
تو خدایا از طرف شیطان یک سری سختی ها و تعلمات و عذاب هایی به جسم من وارد شد. اما جناب ایوب این همه بیماری های جسمی وارد شد، یک شکوه از خدا نکرد. بله، پس گاهی اوقات صبر بر سختی ها و ناملایماتی است که بر جسم انسان وارد شد. عزیزان، اینجا یه نکته میخوام بگم، خیلی اگه میخوام صبور باشید، همیشه به داشته های خودمون نگاه کنیم، نسبت به نداشته ها استقامت کنیم. ببینید طرف یک تصادف یک چشمشو از دست داد، اما یک چشم دیگر داد. دیگه نگاه کن، یه سری افراد به جامعه هستن که هر دو چشم رو از دست دادن. گاهی اوقات در یک تصادف یه دست رو از دست داد، اما یه دست دیگه هنوز داره. دیگه نگاه کن، یه عده تو جامعه هستن که هر دو دستشون رو از دست دادن. گاهی اوقات یه پاشو از دست میده، اما افرادی میبینه که نه چشم دارن، نه دست دارن، نه پا دارن. نگاه به دیگران باعث میشه که صبر و استقامت انسان در برابر این ناملایمات بالا بره. 3 شب پیش در صدا و سیمای شبکه 3 ایران قبل از اذان مغرب برنامه زیبایی داره به نام محفل. یک دختر خانومی رو از اهواز آوردن، کلا تو زندگیش دراز کشیده است، دست فلج، پا فلج، اکسیژن هم داشت نصفه، اما همین دختر خانوم 20 جز قرآن رو حفظ کرد. 20 جز قرآن رو حفظ کرد. شکرگزار خدای متعال، شکرگزار پدر و مادر. خب این صبر، اینجا اسم شما میذارید صبر بر این مشکلاتی که روی جسمه. اما گاهی با صبر چیه؟ بفرمایید نفسیه. صبر نفسی کدومه؟ صبر در مقابل شهوات نفسانی، هواهای نفسانی. 2 تا از علماء بزرگوار رو یکی از پادشاهان توی یه مجلس بزرگی یه بحث علمی انداخت، اینا رو به جان هم انداخت، یه مسئله مطرح کرده. یکی از اینها 10 تا دلیل آورد برای اثبات حرف خودش، اما اون عالم بزرگوار هیچ سخن نگفت. جلسه به نام این عالم تمام شد. جلسه که تمام شد، اون دومی به اولی گفت که تشریف بیاد به جای خلوت، من کارت دارم. عزیزان اینا برای ما درسه. با هم خلوت کردن. اون دومی که تو اون جلسه شکست خورد 10 تا دلیل آورد بر بطلان عالم اول و بدونیم حرف زد که عالم اول قبول کرد. گفت آقا شما وقتی استدلال داشتی چرا تو همون جلسه بیان نکرد؟ دو جهت. یک، دیدم الان دلم میخواد که چنان حرف بزنم بر تو غلبه کنم. دیدم این حرف زدنم برای رضای خدا نیست، برای نفس است. 2، تو در جامعه مسئولیت داشتی. اگر من اونجا بر تو غلبه میکردم اون شخصیت اجتماعی شکسته میشد. من نخواستم غرور تو رو بشکنم. این رو میگن صبر نسبت به امور
نفسانی. دقت کردید؟ یعنی اصلا ربطی به جسم نداره، ربطی به درون داره. قرآن میگه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. بیا برای رضای خدا این نفس رو کنترل بکن، ببین خدا قوا میکنه برای تو. اگر بتونی در برابر خواهش‌های نفسانی خودتو حفظ بکنی فإن الجنة هي المأوى. یہاں اب صبر کی اور ایک تقسیم یہاں پہ بیان کرنا چاہیں گے. کبھی صبر جو ہے وہ جسمی طور سے ہوتا ہے صبر، کبھی روحانی اور نفسی طور پہ، روحی طور پہ. آپ جہاں پہ جسمانی مشکلات کا سامنا کرے آدمی اور اس پہ صبر کرے، ایک حیثیت ہے ان کی، اور جہاں پہ معنوی طور سے اور روحی طور سے جو ہے انسان صبر کرے اس کی ایک حیثیت ہے. آپ دیکھیں ایران میں جو ہے یا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ سختیوں پہ، جو سختیاں آپ کا جن کا آپ سامنا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں صبر کرے اور آپ اس کے پیشنس دکھائے. تو ایران میں کچھ کہتے ہیں اس طرح ایک انسان جو ہے وہ اب اگر کسی کو آپ کے اس میں کبھی کبھی دکانوں پہ یہ بھی لکھا رہتا ہے کہ گنج قارون یا عمر نوح یا صبر ایوب. اب اگر کوئی ادھار لینے کے لیے جاتا ہے کسی دکان پہ، وہاں لکھا رہتا ہے نہ اس کے پاس گنج قارون ہے، نہ اس کے پاس عمر نوح ہے یعنی عمر طولانی، نہ اس کے پاس صبر ایوب ہے، اس لیے میں آپ کو ادھار نہیں دوں گا. تو یہاں پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مثال کس لیے دے رہے ہیں؟ صبر ایوب کے لیے. یعنی یہ مثال انہوں نے یہاں پہ شاید مثال ایوب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی جسمی طور سے علیل تھے، بیمار تھے. تو انہوں نے کہا ایوب کے لیے بہت سارے آزمائشیں اور امتحانات تھے. اس کے پاس 10 سے لے کے 12 فرزند اور پسر تھے. خدا نے ایک دفعہ سارے ایک کے بعد دیگری اس سے چھین لیے. یہ پہلا امتحان. دوسرا امتحان، اس کے پاس ثروت تھی، پیسہ تھا اس کے پاس، لیکن وہ ثروت بھی اس سے چھین لی. تیسری چیز جو اس سے چھین لی وہ جسمی سلامتی. ایک سالم تھا، ایک ہیلدی آدمی تھا، لیکن دچارے مریضی بدن، اور وہ بھی بیماری ایسی بیماری جو لوگ اس سے بھاگتے تھے. لیکن حضرت ایوب نے ان چیزوں پہ جو ہے وہ صبر کیا. یہ کہ خداوند کریم سے بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خدایا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بہت شیطان، البتہ انہوں نے یہاں لفظ شیطان وہ آیت میں ذکر ہوا ہے کہ میں مبتلا ہوا ہوں جسمی بیماری. لیکن ہمیشہ حضرت ایوب نے جو ہے وہ اس چیز پہ صبر کیا. تو انہوں نے ایک اور بات بتائی یہاں پہ، صبر جو ہے وہ ہم دوسرے لوگوں کو جب کے ساتھ اپنے آپ کو مقایسہ کرے تو یہ صبر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر کسی کی آنکھ جو ہے وہ اندھی ہو جائے، اس آنکھ سے نہ دیکھے، ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہ پائے، تو اس انسان کو یہ دیکھنا چاہیے جو پورا کمپلیٹلی اندھا ہے، جن سے دونوں آنکھوں کی روشنی اس سے چھین لی گئی ہے. تو یہ اس کو شکر گزار رہنا چاہیے، کم سے کم میری ایک آنکھ میں جو ہے وہ روشنائی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں ایک آنکھ سے، تو اس سے اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی کا ایک ہاتھ کٹ گیا ہو تو اس کو اس انسان کی طرف دیکھنا چاہیے جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو. اسی طرح کسی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک ٹانگ اس کی جو ہے وہ کٹ گئی ہو، اس کو دیکھنا چاہیے اس انسان کی طرف جس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی. انہوں نے ایک دختر چھوٹی سی بچی کا ذکر یہاں پہ کیا جو اہواز کی رہنے والی ہے. تو ایران میں جو ہے شبکہ سے 3 چینل نمبر 3 پہ ایک پروگرام آتا ہے محفل کے حوالے سے. تو اس بچی کو وہاں لے کے آئے وہ لوگ، ایج بھی تھوڑی اس کی اچھی خاصی کیونکہ بیماری ہے، تو وہ جو ہے وہ ہر طریقے سے پیرالائزڈ تھی، بالکل آپ دیکھیں تو فلج سے کمپلیٹلی پیرالائزڈ تھی، نہ آنکھوں پیروں سے جو ہے چل سکتی ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے، لیکن ویل چیئر پہ اس کو لے کے آئے وہاں پر. اس بچی نے جو ہے وہ 20
जुज कुरान के हिफ्ज किए थे और हमेशा खुदा के जो है वो खुदा का शुक्र अदा करती थी। देखिए कितनी सख्ती है जिस्मी एतबार से, लेकिन हमेशा जो है वो खुदा का शुक्र अदा किया और अपने माँ बाप का भी जो है उसने शुक्र अदा किया। इन्होंने इसके बाद जो है वो ये फरमाया कि दूसरे किस्म जो है वो रूही तौर से, मानवी तौर से अगर कोई इंसान जो है वो क्या कहते हैं इसको अपने आप को जो है वो जो रूही तौर से इनकी मुश्किलात का सामना करे उस पर सब्र करे। इन्होंने यहाँ पर मिसाल दी, एक बादशाह किसी के यहाँ उन्होंने महफिल जमाई थी, वहां पे दो आलिम आपस में बहस गुफ्तगू करने लगे। तो एक आलिम ने 10 दलीलें दी उस दूसरे आलिम के अगेंस्ट, लेकिन दूसरे आलिम जो है वो चुप करके बैठा, उसने सब्र किया, वहां कुछ नहीं बोला। तो आके जब जलसा खत्म हो गया और उस पहले वाले आलिम ने जिसने 10 दलीलें दी थी वो जब गालिब हुआ और ये मगलूब हुआ, महफिल खत्म हो गई और ये बाहर निकले। जब बाहर निकले जो दूसरा वाला आलिम जिसने कुछ नहीं कहा उसके पास गया, कहा फलानी आप आ जाइए मेरे पास। तो खलवत और किसी कोने में जाके उसके खिलाफ जो है इसने 10 दलीलें पेश की उस पहले वाले उसके खिलाफ। तो और वो मोहकम और स्ट्रांग दलीलें थी। तो उसने पहले वाले आलिम ने पूछा भाई वहां आपने जो है वो दिफा क्यों नहीं किया और वहां दलीलें पेश क्यों नहीं की? तो कहा मैं वहां दलील पेश कर सकता, मेरे दिल ने चाहा मैं आपके खिलाफ बोलूं, लेकिन मैं ये सोच रहा था शायद ये मेरे नफ्स के लिए होगा, खुदा के लिए नहीं हो। दूसरी चीज, क्योंकि आपकी मकबूलियत जामे में सोसाइटी में आप सब लोग आपका एहतराम करते हैं, अगर मैं आपको जेर करता और मैं दलीलें पेश करता और आप मगलूब बन जाते तो शायद आपके लिए लोकली और सोसाइटी में आपके लिए अच्छा न होता। तो यहाँ पर देखिए उस आलिम ने उस जलसे में सब्र किया। तो ये रूही तौर से और नफ्सी तौर से इसके लिए गिरान था, लेकिन इसने सब्र। اما یه تقسیم دیگر برای صبر بگیم بحث تمام بکنیم. صبر به اعتبار انگیزه دو قسم میشه. چرا ما صبر میکنیم؟ از نظر انگیزه قرآن میفرماید یه عده صبر میکنن به قصد قربت و رضای خدا. بله تو خونه شوهر عصبانی مزاج داره، زن میگه برای رضای خدای متعال و برای حفظ زندگی من این مرد رو تحمل میکنم. گاهی اوقات تو خونه انسان یک بچه مریض و بیماری داره، میتونه اینو ببره برخی مراکز مثل بهزیستی بگذاره، اما اینو در خونه نگه میداره، میگه برای رضای خدا. پدر پیر، مادر پیری داره، مثل بچه باید از اونها نگهداری بکنه، میتونه ببره خانه سالمندان، اما میگه من برای رضای خدا تحمل میکنم. این صبر ارزشمند. اما گاهی اوقات انسان صبر میکنه، رضای خدا مد نظرش نیست، به خاطر حرف مردم داره صبر میکنه، نه برای رضای خدا. قرآن میفرماید صبری ارزشمنده که انسان برای تحصیل رضای خدا باشد. به این آیه عنایت کنید. الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم اولئک لهم عقبی الدار. کسانی که تو زندگی صبر میکنن اما هدف اصلیشون از صبر این که رضای خدا رو به دست بیارن، قرآن میفرماید چنین صابرانی آینده درخشان برای اونهاست. پس عزیزان اگر در هر موردی مأمور به صبر شدیم، سعی کنیم این صبرمان برای رضای خدا باشه. अब सब्र जो है वो कभी आप किस लिए सब्र करते हैं, सवाल है ये, आप किस हदफ से और किस मकसद से सब्र करते हैं?
کبھی آپ صبر کرتے ہیں بقصد قربت، کبھی آپ نہیں لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے یا لوگوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ صابر بن جاتے ہیں۔ نہیں، جو لوگ خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، مان لیجیے ایک گھر میں جو ہے وہ شوہر بیمار پڑا ہے اور اس کی بیوی خدمت انجام دیتی رہتی ہے وہاں پر، یا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح ماں باپ جو ہے وہ جو اولڈ ایج میں رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بچے ان کے جو ہے یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ محض رضا الہی ہم ان کی یہاں خدمت، مشقت ہے اس میں، بہت ساری چیزیں اس میں پرابلمز آ جاتی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ یہ خدا کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی مشقت تحمل کرتے ہیں، سختیاں جھیل لیتے ہیں، تو یہ خداوند کریم کے لیے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ یہ نہ خدا کے لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انجام نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں، رضا الہی کے لیے یہ کام انجام نہیں دیتے۔ یہی اولڈ ایج، ان کو نہیں بھیجتے اولڈ ایج ہومز وغیرہ، یہ کس لیے؟ وہی تو خداوند کریم کی رضایت کے لیے، بالکل لوگوں سے جو ہے وہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے، وہ انہیں طعنہ نہ دے، ان کو نہیں بھیجتے۔ تو یہ ہو گئی خدا کے لیے نہیں ہے یہ صبر، لیکن جو صبر خدا کے لیے ہے اس کے لیے آیت کی ہے الذین صبروا، وہ صبر کس لیے کرتے ہیں؟ ابتغاء، یہ خداوند کریم کی رضایت کے لیے صبر کرتے ہیں۔ بس یہ ایک اور تقسیم ہے اس کے لیے کہ آپ کس لیے صبر کرتے ہیں، آیا خدا کی رضایت کے لیے صبر کرتے ہیں یا نہیں لوگوں کی رضایت کے لیے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا اس آیت میں یہ ہے جو لوگ خدا کے لیے صبر کرتے ہیں ان کے لیے جنت اور بہشت انہی لوگوں کے لیے۔ خدایا به محمد و آل محمد و سمت بهم به حق اولیاءت و سمت بهم ما را در زمره صابران واقعی قرار بده. خدایا هر کاری انجام میدیم همه اینها را در مسیر رضایت خودت قرار بده. خدایا فرج امام زمان نزدیک بفرما، قلب امام